Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azzalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurulillah ipataraka si paimatan ra syukur ketari sese ara jannah wa ngallahu ta'ala makoto parupai meng salawat nania papas salama risese ala biranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melo yala ada sri perengerang ritu junna iya wettu mak barakae iya naritu pekoi gi carana na wadiki runtui italai husnul khatimah. Urang ibahas onange onnier waktu sorota mas sempajang misa di makadanai idi mati rupa tahu ang kamana ki mulai italai amatengan ang kamana ki mulai italai sakaratul maut nari wattuna ang kaki mulai italai sakaratul maut angka gitu mati mancaji ata masa sekali ki nasaba melo ki tambai amala deceta masa sekali ki nasaba melo ki tambai sidakata melo ki tambai sempajatta melo ki tungkama deceng dua itu pajajiatta nasaba magai layi tani pamalan aku surga pamasena pangallahu ta'ala. Angkat terupi memati saya sana umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa sekali tu. Magai nasa sekali nasabak ni tato ni pacalan na apin na neraka. Masa sekali meloi pelisu aku pangallahu ta'ala. Napa meloi lisu suluri wisempajang ni purai na tetang. Napa meloi lisu selewi puasa ye purai na tetang. Napa meloli sumasi dakaman ng orang paranna nasabak watun na to tamma kakadikna namo sakka iya waji edito na melo pasui namo anu waji edito na melo pasui narimakwan na naro narampai tu pandrita ta makade alabang paha amo pokep paha napunai anak apo na adang napunai umat na Nabi Muhammad iya si mata angkai denam matu-maturang itu bakang dosa-dosana ala bang paha iya napunai umat na Nabi Muhammad iya si mata angkai denam matu-maturang inarit kupolo ni pangulina puang Allahu ta'ala nasabak magai napahangiri makadana puang Allahu ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Sininna anu manya weria sekna lino sininna anu mapunai nyawa ang kamanang itu mati pasti 100% nasa puang Allah ta'ala ang kamanang itu mati nariko ang kakimelo ki mindari talaya matengang narampe si puang Allah ta'ala makadakul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum majapun narito amatenge ya si matang kay mo hindari majapun narito amateng ya si matang kay mo hindari ale na tumato jok kayki ale na jok kayki ya na amateng weng de gagataw na pasangadi bicara makkaday na pasangadi bitaw taw megay waramparan na ya mirubawan nala taw makurang waramparan na siaga igana siaji seleta tiba-tiba yang kelinga kerebanna leleri pamasena pang Allah ta'ala bicara maka de iya matengeweng napasang adi mi tau maloloy yami bawan nala tau
megay na umuruna, siaga ega na kareba, tiba-tiba siaga salata anak muda, malolomopi, mawatamopi, lele rifam masena puang Allah Ta'ala. Bicara maka de iya matengewe, napasang adi bitaw ke pangkae, napasang adi bitaw mapalawange, siaga ega na kareba, layang kalinge siaga salata, matangangit tudar ribolana, matangangin liuri onrol liuran na tiba-tiba polay pangulina, polay malakul maut malay pataru-taru na puang Allah Ta'ala. Digaga na pasangadi. Narekomelo ni puang Allah Ta'ala malay taru-taru na. Digaga itala makadawat ding itunda namo maniharo cinampa. Dito gaga istila makadawat ding ipamaju namo maniharo cinampa. Narimakwan na naro. Sekali lagi, de na paja na parengerang atau pandritata makada anak apo na ada. Umat na Nabi Muhammad. Ang kamo patuwat tu na sesaki puang Allah Ta'ala. Ang kamo patu umur na laki puang Allah Ta'ala. Yamitu umur yapun na iya inatur umur riwat tuta mak bicara. Yamitu yapun na iya inatur riwat tuta mak bicara. Deki gaga misangi aga kejadian mati si di menne si jang sesso nari kokor ki mak bicara maku kwewe. Manfaatkanlah umur itu. Manfaatkanlah sisa-sisa hidup itu. Untuk apa? Untuk sapa bukung, untuk sapa tonat-tonangeng sehingga engka ki mati hadapi amatenge nasibawai husnul khatimah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak gurang itu pandritata, maka da engka si are-are gawat dini pegau sarekwam mengi engka ki mati runti telah husnul khatimah. Aga yero yang pertama dena pajana parengerang atau pandritata rimak kadanai pakasingi piarana tau munania tepep mulau risese arjan na puang Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Narekomelo ki runtu italae husnul khatimah. Deto melo runtu italae suul khatimah. Maka deto pandritata. Maka day andre guruta pakasingi wipiarana tepekmu taumu nenia tepekmu lau risese arjanna puang Allah Ta'ala. Magai nasabat jancin na puang Allah Ta'ala anu manassa neyeke idi lapot tau idi rupa tawe terkadang narekoi pitaki si disewa-sewa nareko ipitak si di janci iya panato mata nareko nintai pak kita mata nareko nasura kita mata riolo waktu tanah anak mero maka daloko meliang aga-aga alai lebinna makalas tata makalas sita jok meliang aga-aga to mata nasabak magai manasayita maka dasiko aga-aga iruntuk na iya kaya jancin na puang Allah Ta'ala de panapitaki de pigaga yitan nak jancang ni puang Allah Ta'ala. Manasa jancin na puang Allah Ta'ala makada. Duan raka sampaja sunnah sabalu sampaja subuh. Masarro lebih ibanding kalino nan niya lisat na. Jancin na puang Allah Ta'ala. Manasa jancin na puang Allah Ta'ala makada. Nareko puraki mas sampaja subuh. Monroki tuda masih kiri. Mundur itu datang mengaji, merengeran lor sesi arjana puang Allah Ta'ala. Napa mata mewatu syuruk ipataraka italai sampanya syuruk. Angka kitu runtu apalang pada apalan na umrah. Manasan itu jancin na puang Allah Ta'ala. Maka dai ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Majapun naritu. Jadi dia na puang Allah Ta'ala tergantung ipolek korioran nunna dua itu pajajiata. Majapunar itu bacin na puang Allah Ta'ala tergantung ipolek ko bacin na dua itu pajajiata. Na iya kia siaga ega na tau.
siaga egana tahu toli denang kana melo bati-bati widua itu pajajianna. Denang ka na melo tung kamadeceng widua itu pajajianna. Nasaba magai denang makasih tepat na lauri jancin na pong Allah Ta'ala. De pa na makasih tepat na lauri jancin na pong Allah Ta'ala. Manasa jancin na pong Allah Ta'ala makada nareko ang kakik mapunyai wija-wija masalah dan salehah. Angka itu mati mati ananae wija-wijata si mata melo doa ngaki si mata kiringan ni baca-baca akorang baca-baca anak akoran na anak tak perlo doa na tomat tak mancaji wisulo mancaji wilampuri lalaku burutta na inyikia siaga egana tau siaga egana anak pona adang dena pakasing wi jampan na anak-anak na coro biangi anak-anak denang kenapa guri anak na mengaji na tetangi sampajan na anak na dena cairiwi deni sang anak na baca akorangi dena cairiwi na sabak magai na sabak de panita matai jancin na puang Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan husnul khatimah pakasingi wijagana tepat tak tahu tak lauri sese arjan na puang Allah Ta'ala. Nasabak sinin na runat jancang puang Allah Ta'ala. Nareko tania tauri puang Allah Ta'ala. Nareko tania tepak malamung ang kakitu mati dere nai teperi sinin na runat jancang puang Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk mendapatkan husnul khatimah nasab topan ritata ia naritu apun nai laloi telai sifat istiqamah aga yasang istiqamah melewat yang kalinga makadai anan nungang ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa inqallah. Majapun na puang Allah Ta'ala nasam nabitta maladda ina poji amala iya manannungange namo mani harobiccu kapan nannungangi sinin na pangkau kadde cetak berusaha kipan nannungangi baca-baca akoratta na iya angka biasa atas salang nareko meloki bentuk italah sifat istiqamah. Terkadang tumaki buah program misalnya tumaki buah program meloki manan baca akorangnya tumaki buah